Gara-gara Pak Guru anu ngipi, gares Pak Guru. Situ pino balong jalan babandang sarang babandu. Geningan salira jual. Pak Guru anu bagel.
kurang bajuang wanita korban jiwa kumara di pewenangan kumara di pewenangan kadang jadi pegangan ulangi kawan sebab tu di pangeran ulangi kawan sebab tu di pangeran. Coba cek kali. Sugan ayam kopi. Itu tuh. Nageuh ka mantan gitu. Kasangakeun cenah. Ini ka mantan cenah. Nama Nabi apa? Ya. Goreng sinyalnya. Oh, ribu. Aksis. Bagaimana lah Pak Guru? Juragan yang pang, jarak sana yang mampu.